ام باش تماشاوان نێژا ان Rûdawê ez Ömer Sönmez ji bajarê Stenbolê bi hevpeyvîneke taybet li gel we me. Helbestvanê Kurd İlhan Samî Çomak piştî 30 sal 3 meh û 6 rojan gihîşt azadiya xwe. Wî dîwarên bêeman ê tarîtî hilweşand û piştî dem û dewraneke dûr û dirêj gihîşt malbat, heskirî û welatê xwe. İlhan Samî Çomak yekem hevpeyvîna xwe ya bi Kurdiya anivîskî dabû Rûdawê. Niha ew careke din hevpeyvîna xwe ya taybet a bi Kurdî dide Rûdawê. İlhan Samî Çomak dema 21 salî bû sala 1994 dema xwandekarê zanîngehê bû bê ku tu hinceteke berbiçev bê dîtin jî hatibû girtin. Piştî 30 sal cezayê xwe ya hepsê zindanê temam kir di 26 mijdarê da ji girtîgeha Silîvriyê derket û gihîşt azadiya xwe. Niha mamoste li gel me yê em bêjin mamoste tu bi xêratî çavê te ronî ve. Niha beriya 30 sal ewil tu navçeya Ümraniyê li mala apê xwe hatibû girtin. Piştî 30 salan ku tu azad bû careke din tu vegeriyayî hatî mala apê xwe li ber hezkiriyên te dost û hevalên te tên te dibînin pêşwazî li te dikin xêrhatina te dikin. Dema tu derketî derva hestên tên pêşîn çi bû ez vê merak dikim her wa te çawa xatir ji hevalên xwe yên ji zindanê xwest. Hestê min pêşîn a rastî ez pir hestiyar bûm. Yani min xwe ragirt ku ez negirîm. Ji ber ku min bi salan bû dê û bavê xwe xwişk û birayê xwe û hezkirinê dinê bi têra xwe nedîtibû. Min biriya wanan kuribû. Ji bo wî jî dema ez derketim derva min wanan dît ez pir hestiyar bûm. Lê min hinek hestê xwe zeft dikir. Adin jî hevalê min girtîgehê dema bîstin ez taliye bûm hinek ji wan gîriyan. Gelek hevalan jî gotin ji min re gotin ji ber ku ez taliye bûbime yani taliye wanan hatibe ew xwest kêfxweş nedibûn. Ji ber ku em gelek ji gelek hevalan ez mestir bûm. Hinek ji wan ji bavê wan mestir bûm. Ji dê û bavê wan mestir bûm. Mesela te telefonê te bi dayîka hevalekî xwe re tu axivî te gwezî İlhanım. Erê rast e. Mesela gelek kêfa dayîk hat. Erê rast e. Min soz dabû asta keçika wî jî wê batana lê ji ber ku kes neanîbû nehatbûn. Niha tehliye te sê mehan talûq kirin. Di mehate baxê da ya rastiyê bihate berdan. Vê carê te bi saetan hindir de hîştin. Yani sebep çi bû gelo wê demê muameleke çawa bi te kirin û çima te di danê êvarê da di tariyê da te derxistin. Lewra gotinekî te hebû te got ez ji tariya çêkirî derbasê tariya rastîn bûm. Ev çi bû? Yani a rastî ez hincetê tam nizanim. Lê hinek dereng ji min re ragandin ku tu taliye be min di saat yekî da bîst ez taliye bûme. Te hêvîdar bûyî? Hêviya te hebû vê carê? Hêviya min hebû ama ez pir bi tedbîr bûm. Yani bi tedbîr bûm ihtiyat min her tim ji bo ku dibe ku disan taliye nekin bi hestên tedbîrî tevdîgeriyam. Lê paşê parêzerê min hat saat yekî da ragand ku got tu taliye bûyî. Ez hiç li wê nesekinim ji ber ku hevalê min li bendê bûn. Ka wê çi biryar bê girtin ez vegeriyam xweşê min ji hevala re got hevalar bi şayiyek mezin bi çepek lêxistinê vî xeberê pêşwazî kirin. Derî vebû ez girtim. Ez girtim ji bo ku ez derkevim gazî min kirin min girtin anîn li hücreyek tena serê xwe mam nêzî 2 saat mam. Di vî naberê de nizam çima wer zêde ma ji min re gotin leşker hatiye. Min çend caran serî li derî jî xist hatin ji min re gotin leşker hatiye. Dawiya dawî ez di tariyê de derketim. Li gorî min ev jî pir tiştek xirab nine. Yani ji ber çi ez derketim. Min evî jî nekir hincet. Ji bo ku ez derketim derdiketim min digot nexeme. Baş. Li girtîgehê em bêjin herî zêde te bêriya çi dikir
پشتی آزاد بوی ام بیژن هری زده چه بال هاته کشاند استانبول هاته بره یا 30 سال اولی بو هی از İstanbul'u ne geriyem nizam çabe ama tişteki meditiye 30 sal beri az san levi taği hatım girtin le Ümraniye hatım girtin per guheriye تو پیشی باورم چوی سر گورا آپی خونه وسا تا هر پیوینا مدا گوتو بوش خو مری لبندا من تا گوتنا خوشی آنی جی داتپیرامن و apemin levi de gore dabon az şum ser gorawan ica de girtikeyi da arasti 30 sal serda behri de nav demê de dem û devranê de insan êdî bêriya pir tiştan nake. Wanan ji bîr dike yani tiştê xwarinê, tiştê nizam keyfê falan ji bîr dike ama hezkirinê xwe tu carî insan ji bîr nake. مثلا از بوم شاهد دما درکتی توسا به حنکی جبو مورال و موتیواسیون ایک بکی تا گوشا تلفن بدن من اف چه تشتره تا تلفن گر دستی خود در دورت کنیان اشترا پر بالکش دهات نوسا تلفن تشکی شویه من hiç telefon nedit yani telefona belki akıllı telefon falan diyeceğim. Ben hiç nedit bu tabii demezler var bu müşkot cep telefonu falan şu tane bu. من ديت يعني من ديت ما هي أزهي بس صافي جنب ما ج خوشك براي خوا دقرن ليه دنيرم جانا أما هرتب خراب دبعد بيم كايف شيء أوجي سبرا وانجي باشا يعني فرسندا تشي بو تقمشي تمشي ادم جخيني فولتين حبسي تنها مشي بريا مشي كرياد بيم أري شبكو از جرتيجي دركتم وشبه هيç رانزام هيا سرسبي سبه زورا بوم من taştê xwar bapê xwe zû saat 6 bû derketin tarihê de em hinek meşyan cuda bû balkêş bû em ji qiyameyê de dema derket hinek min zehmetî dît ji ber ku 30 sala cî rastê de dimeşim lê em me xwe sernişîv dema berda zehmetî zêdetir bû min gavê xwe ran nedikirt apê min ket بله من ام ور اكون جبلويجي ام دروجه دماتين درنگي جبو پیشوازیان دمشن دچن مال evji جبو ماكي اما از هين اوكنت درنك etme derbe par yani پرسکه کوروهور هلبت یعنی 30 سال چشته بر چشته آنی مثلا لگوری رستیا هلبسته کی تتو دبیجی دیوارن به امان هبو لگوری من و لگوری جهانی جی ادبیات جهانی جی دی هاتی قبول کرن کو تا بفکرین خو بکتابین خو به رامان خو به حلوستا خو یا روشنبیری و به برخودان خو توان دیوارن تاریتی به امان ته هلوشانت و تشخور اسمانه کی آزاد آوکر 12 کتاب ته هندر دا نویساند چه تورکات دام بجن چه اینها مالات اوا ایجا از kesek jirezi bum dema ketim kritike ere xwendekar bum lê piştî kezget ketim kritike ji bo ku janek rastexînî bijîm min serî li helbestê da helbestê hüviyetek nû da min kimlikek nû da min ez niha qada navnetebî wekî helbestvanek kurmanc kurd têm hesibandin ev ji bo min tiştek herî balkêşe helbet 30 sal wekî jiyaneke qasekî jiyanek pir dirêj e lê belê ji jiyana me jî pir tiştan bir lê dawiya dawî ez li zindanê de min zindanê de bûm min bi saya helbestê bi saya nivîskariyê xwe ragand xwe gihand dünyayê ew jî ji bo min nirxek pir گرینگه از هر و هر وی نرخی بلند بکن. باش. نه پرتوکینتا ورگراندن با 15-20 زمان جهانی. تا 12 پرتوک نویسند 11 زمان ترکی بو. لی پرتوکات هری داو یا زندانی جای گرتی جناب شانخانه داره سال پروان چاخان درکت به زمان کردی بو. مهپیوین اداجی مشته پرسو تا بیچما وگری سر زمان دایکا خود گوتو بو وگره هری نورمال آسایی وگره مالیه. جبرو شنده توی بکردی جبن ویسی گلو. Elbet plansazyan me da nivîsandin çi bi Kurdî bibe çi bi Tirkî bibe heye kurmancî zimanê min ê dayîkê ez ê binivîsim yani nêta min heye lê roj jiyan çi tîne ez nizanim
از مزگینه چی بیجم پرتقال منی کرمانجی دمک نزدا ورگره فرانسیزی نا هلبت گلک پلانن و هنن پروژه و هنن هن هیچ جوانن جی پلانن و چی جبروشن دانی چه بکن هن باورم سردانا بینگولی جی بکن بینگولا کش هند بیجن شیره من تدا بله بله یعنی آنها پلانا ما پشتی پیشوازیان از وگرم سر خباتی خوی ویژه‌ای از دخوازم جیانا خوال سر ویژه‌ای سر هلبستی بدومینم دیونی کامپیوتری ببی تا حتی ناف دست خط خود نویسم اره از کامپیوتری دزانم من نویسم من کامپیوتری هی اما حق از دیسان وگرم هینی ببم جبلی پرتشتی نو از دست بکم هیا جیانک چاوا من لبند منه از هی نزانم ام نزانم سببی چه به چه نبه لنت من هر و هر سر هلبستی سر وجهه باشه پرسا داوی ام بپرسن نوتو چاره حتی 2024 گلک تشقومین لکردستان لجیهان روشلاتان آبین لباشوری کردستان فدراسیون کی حتی واکرن رفراندوم سرخابونه هات چکرن روجاوای ولایت بر به ستاتوی کی واده چه بگشتی نرینات و پیامات جبو هم باشور هم روجاوا و بگشتی جبو کردان چیه تو روشا کردان پشتی 30 سالان روشا سیاسی و پولیتیک تو چه وادیت گلو دما ام دبیجم پرسکریکا کرد نیوه کاویدا ستاتوی یعنی کرد خود چاوار بره و دبن نه هم روجاوا هم باشور کرمانچ کرد بعد ستاتوی دمشن از باورم ابجبو مهمو کرمانجا کیف خاشک مزنه داخواست من اوکو او ستاتوی هم لروجاوا هم لباشور تیکوز ببه و بگیجه داویه باش زور سپاس مامۆستا بۆ بێ هەفپەیبینە تایبەت ماڵەوابە هەبە گوتنی وێن داوی ئەم بگرم ماڵەوابە زۆر سپاس مامۆستا بەلێ لەگەلمە شعارێ کورد ئیلهان سامی چۆمەکێک و 30 ساڵ دە زیندانێدا مابوو و بەریە چەند ڕۆژان گەیشت بۆ ئازادیە خۆ ئەو هەبوو مە پێرە هەفپەیبینەکە تایبەت کرد لەسەر ژیانەویە سەرپێهاتیەویە لە زیندانێ لەسەر سەرپێهاتیەویە نویسکاری و هەلبەسکاریە و هەروەها ژڤر و شوندا وێ چ بکەم سەرڤەیەکی ڕاوەستیان وەکی کومە گوت حتا نایلهان سامی چۆماک دە زیندانێدا دناوا 30 ساڵاندا 12 پرتوکان نویساندیە هەری داویژی پرتوکاویە بە کوردی یەکەم پرتوکاویە بە کوردی چیای گرتی بوو ساڵا پاروان چاخان هاتبوو وەشاندن نەها مزگینیەکی ji dame got ku çiyayê girtî ji Kurdî wê ji bo Fransî bê wergerandin ev jî bêguman ji bo wêjeya Kurdî ciyê hêjayiyê ciyê kêfxweşiyê ye niha ev hevpeyvîna taybet bêguman ez bawerim ku wê gelekî deng vede ji ber ku yekem hevpeyvîna bi Kurdî bû a rûbirû piştî ku azad bû ew bûbû lewra me bi hevpeyvîna nivîskî da me gotibû ku em hêvîdarin ku êdî İlhan Samî Çomak bigî ji azadiya xwe û em pirsên xwe rûbirû jê bikin heta hevpeyvîneke din bimînin nav xêr û xweşiyê da dem